Hala mogogo mbaka kaendi jatend piny William Ruto koro seyo oganda jo Kenya manyiero chenro mag dongruok mosebedo kochwale gwenge mopogore pachoka ahinya ta apaya manoyango ni biro losi chakre Isiolo nyaka Mandera ma jo Kenya osebedo ka lwere gode mbui ni tiyo mana tij mako nyinge gwenge. Ruto wacho ni sirikande oikore makare mar neno ni chenro makamano odhi nyime e yo maler. Komachielo, jakom mar ODM e kaunti ma Nairobi George Aladwa, jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod jotelo mamoko mag ODM omedo siro paro mar tiyo kanyachiel gi Ruto ahinya to e kinde ma josiasa temo yiero kweth ma gibiro riwore godo kaka ikruok ne yiero mabiro bang'e. Last week or the week before, I was in northern Kenya and I did announce a major road artery that will be constructed from Isiolo through Wajir all the way to Mandera. And many people assume or think it is a joke. Let me tell you, good people, you know, in this country sometimes we take matters of life and death as if it is a joke. I am committed to delivering. Wewe panga mambo hii kidogo ya hapa na pale ya 2027 kura itafuatana kuruka. Sisi tuko nyuma yako, umetembea na baba, tumeona Jumamosi, last week tumeona, na hiyo ni heshima kwa ndugu yako mkubwa. Na unapotembea ndugu yako mkubwa na mwingine anacheka, wewe cheka na 2027 tutachekana na wewe. Na nawakumbusha wale ODM wanaongea huko kando, waongee tu, lakini sisi ODM original, Rais ni William Samoei Ruto. If there is one reason why I am associated with the president, mimi mambo ya 2027 watatupanga na baba wakisema tutafuata. Watatupanga na wale watu wanasema AU sijui nini, wakitupanga na baba 2027 hiyo tutafuata. Kwa kanini jaod bura majuja George